айының 18-сінде 7 школны соқталары бұла бірге, аланан ала деген бірлешлік бұла бірге, Қарачай литература бізні ұлыз акина талған чұрымны өттірділі ол чұрымнан бір екізатыны сізге де көргізе еке. Bağlı cemaatimiz, büyük cilvumuzun, milletimizin poeziyada kadal taşı, Zaki Cırçımız, Seminle İsmail'in Caşal yoluna atayız. Sahnağa Bicilen Fatima'nın kabarıyla başlayız uşağımızını. Sahnağa çakırarız. O bizim Caşal yolu var, şağırı yeterikti. Tuğan eli uçkulan, halk atagan atı Cırçı İsmail. Semeryalı İsmail onuklu yaşı, Karaçay'ın eski ellerine birinde 3. Mart'ta 1891 yıl Bar Üdegide tuğandı. Atası bu anası Bekter'in din kullukçula boğandılar. Atası İsmail'ni onu 1-2-3 kere de barğandı Mekke'ga hacılıkka. Ol Arabiyada avuşkandı, hem de anda bastırılgandı. Anası İsmail'ni Bicilan'ı Julduzhan bir de paxmulu tuşuru boğandı. Har aytkan aytımın kesi kurap, kesinin azmusu bolup barğandı. Sonra Allay ananı başka türlü balası bolurga bolupmadı. Қарачай Черкес Республика медресе bizde işkikken elde orna alıptı. Аны оқучыларыны көбісі 7 школда оқығанлары себеплі Смайыл Жырчыны зикерлерін ала көргізділе. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Can tebreyen zamanda, can açıdan sen sakla, sıyırı ulu Allah'ın, canı teba sen cokla, Kur'an yürekli inahı, namaz kabırını çırağı, zikir sıratlı burağı, aytız Allah'na kulları, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammadan Rasulullah. Namazıyla kulluktu, Allah'a gelgen buyruktu, bekleyenleri ulluktu, kabran öger bolluktu, can bekleyen bollayı, ceysicağa ses görlegim, kabrdan öger bollayı, toncandağı meleğim, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammadan Rasulullah. Saldırma cehalimge, Allah yaratkan canını. Ya Allah'ım rahmet et, biliyor Müslümanlara. Razı da bol bunu cazban sevmeyen İsmail'la. İsmail tutxaniş, ocaqlağan zatlar, til, tin, din, adet, si, bet, namız. Alaydılar milletini qadal taşı tuturuğu. Alaydı da İsmail kesini 90 yıl yaşağına köp türlenüge tübegendi, katışkandı. Ana hünerligi ana ata babadan kelgendi, kanla canla berilgendi. Biz biliriz, uyada kuş ne körse uçkanda anı eterdi. Milletimizde bir nart söz vardı. Başında aytkanımızca Allah anadan bulay Cırçı tuvarıladı. Anı anasının altı Julduz edi. Anı bir da kimsiz sügendi payet. Hem de Orta Asya'da avuşkanında içi küyüp anasına bulay Cırçı yazgandı. Kalay tatlıydı bu söz. Anam, kelligiz yaşlar cırlalız. Üçüncülük gününde seyir dünya Cengan Julduz diyen gün barısı da bizniki göçkünçü cürüteyik igi umutla adetli tavpını Caşal degen cendetke endi
Kadar bizge sırtın burgandı. Hını жазу, sıyrat köpür kurgandı. Açı buyruk Moskvadan kelgendi. Sabi, kartta ayak üskemingendi. Umut uğur, nasip dıkkı halkıma. Bandit, kadet atadığı atına. Жырчы Исмайылны эң баш чыгармаларыны бири «Актамак» деген поэмады. Ол поэмадан тизгинлени жер халда көргүздүлү 7 школунун соктолары. Eski adetler bar onu paralı, çisil güttüge uşaylı yaş türlü. Dünya mevcut kolundan içkindirmay, bulup kalan bucarlı halktar küllü. Dili bolan bu dünyanı padşahıydı, türündedir. Bolmana baş bağlıydı, hayvanı kimdi. Ciger halkındır baylık nesenirtedin ulavansın. Cerden, sudan avaz ciyip kezgin sözle kuragansın. O sözlerini çarpıtmayı türlü gecettirgensin. Bizge bir gün anna atildep uçulur çettirgensin. Темелин Исмайылны Миннетау деген жери ва эң баш чырга саналады. Карачай була калмай, Карачай малкар миллети бизни маданиятында. Назмула поэмала зикерле жырлабла калмай Исмайыл жырчы кесини чыгармачылыгында инарлада көп жазганды. Ол инарланы Чамкалда сахнага чыгып 7 школунун окуучулары көргүздүлө. Жырчыны анасын атты Жулдуз болганды. 7 школунун соктоларынын ичинде да Жулдуз атлы бир айбат сабий тамбилени каспот кураган бир жырын жырлады Исмайыл жырчыны. Bu jırın aytırımı Allah'la ente bir kere büsürüğünde bizden zeki жазуучубузга жырчыбызга. Аны bir uşağında cevabın jaratkan. Аны çıkarmaların jaratmagan bolmaz der çadı. Alayla bir jığılıda
bir ateist alim oğuzlu, bunun azmulарын jaratıp, men seni bek belgili cerni başına eteyim, canınız çıkarmalarında Allah yoktu da jaz degeninde, sözünü ötürük aytkandan ese, ölgenden aşkıga sanap turgan jirçi, sağış tekmegelle cevabın, Karachayу не нужен подобный певец degendi. İsmail'in aytkan sözleri yüreğinde türelip, Tambileni kaskot jir kurağandı. Men de kertik şu cevap hasanayma anı, anga tınlasağı süyemen. Если слово твое не народное слово, если стих не имеет родную основу, если песню твою не потребуют снова, Карачаю не нужен подобный певец. Если сильным поешь ты льстивые песни, если праведным словом не стал ты известен, если истине той в твоем сердце нет места, Карачаю не нужен подобный певец. Коль всеяден всегда и не знаешь падений ни в мечети, ни в церкви, не знаешь молений и народную боль не озвучишь в творениях, Карачаю не нужен подобный певец. Если дух продавая, лицо ты теряешь, если сердцем насилием ты оправдаешь, если ложью ты правду всегда подменяешь, Карачаю не нужен подобный певец. Я гордый согласен, только истину славлю, я с народом горел, закипающей лаве, его жизнью я жил, его стойкость прославил, Карачаю подобный лишь нужен певец. Твое имя сотрется в ближайшее время, в Карачае моем нестираемо имя, без ошибки оценит нас юное племя, Карачаю подобный лишь нужен певец, без ошибки оценит нас юное племя, Карачаю подобный лишь нужен певец. Поэтlerimiz, mabılla yazıcılarımız boğan millette, boğanımızda, barımızda, başınızını örge kötürüp, öhtemlenirge gereksiz, savlayca şavğızını, süyügüz ana tiligizni, oğarı taphağa sağlığız anı, tiligiz bolmasa, men har derste aytkança aytama, milletini millet etken 4 zatlardı, ata jurtu, tili, dini, adebi, mol zatlarını tas etmezge küreşigiz sabili, tutuğuz meyikte tiligizni, süyügüz milletigizni. Dersimizni akırın koşay, Fatima İsmail'ni üsünden nazmı çok aytırga razıdı. Anga tınlay dersimizni koşayı.